السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيتكو جنجن جتم كمبابي وليه ليلة هوا يكوفوما مكاتيانو زنسزينو يا حديثي يا منياسي حديثي منياسي فخاري kaonga mono wandu wafanya mapicha haumteshe na umfedhehi waliode zanogo ikawa yazifanya ikao mimi ngamkubalika zote kawaida yote kawaida humrudo na wandu weja wetu weze natija zao za misomo marengweni we habakati fanjao tifanjao shabanu zinunga zijao handongo banu sababu ya ndongo banu mimi tiparotoa istishhada ya msomo tiparotoa istishhada banu yokawa na zioni wa Komori wakausoma university wakati wakaiho waone sakati biriho wanika istishhada au hakikisha wakati biriho ese dinamna hiyo anaja kuteshe wabanu na minja toa diploma yangu ono shayo istishhada ukayama na kaitoa hindri ukaya madisha yaho hakabanu chode shishangaza hakaujidai au yujidai hatabaha ukaya hatimize misomo ya al-Azhar Sharif halafu nezendabu yakauzamba ngono no ujanja yakaufanya tishangaya manati shia fundi fakhari amba paranwa nanya mimi ngamjuzi so wanyanya wao ikabanu kweli ngabusha mashaho wandu wasoma al-Azhar Sharif wakaupara fakhari yo wandu wongonda wakati kao madisha hongu jobanu ijeka za mtume ndabu ebanu fakhari hawe mwana ikaunda kaushida na ongo kairia na mtume zirabu ya kazi wao hawongo kairi hani madoktori wambao kayango pulo yao sheo emnyezi ewongo kairi hani mnyezi Mungu madisha yao hajawa na jaye mfisidisha na usiku abungenga mshangao kabisa ukabanu jinu ishatongeza ndongo Chatukiza ndongo ba Komori na ndo katikao tifana mahamiyengo hausoma shimi nabonga mina za alama za ukayanga mjue khatwari ya heshimi ngamjueze faida za hayo heshimi naifanya tifana shimi ya utwalie maadini ya hemiri misomo yangu ya mwiso titwalia amri kao wani ukaubonesa shautartibisha ubunguza izi khatwari za diabetes halafu jatsundu mrubanu ambao hari Musa Adam hajana mbina banu ambao medicine prophetique ikao yobesema fudingo jo zamba shamime mbabinjua au amjue kemala la Musa Adam yafanya ze jani masizahe na indini yalanga wa khatwari harmo mwili wa mwanadamu haizo kiasi mimi nasoma emahamiyengo naifanya hausoma yabunga rjunda karti yani rjunda garjuzi soma suala namnaje mwanadamu hamandoi yatona hata itamba istishhada ya msomo itoka uyonzi ya ukaza rugozinu habiri bahanu hazisoma haja gurengwa ni rais wa daula guhifadhiwa ni daula hala ni ukaza rungo yazifanya ulisosumu wana wa Komori linukati lilisausumu wana wa Komori wala wanrikao iladhimu wabirlie yesiuha yahe mwana Mkomori wala wanrikao iladhimu wabirlie malalao ikawa mwana Mkomori ngu harengo kabati mruenga mzima ya tujuha yamba banuze rungozi nti haki yamba banuze rungozi nsuti kawaida hao yatu muzise banuze rungozi nsusuma ndaho sijihundu nga mibanu wa miche ebanu kabati mru afana farmasi ebanu kabati mndu afana utabibu ebanu kabati mndu ya somadini ya ujuha yambu kabanu zerongozi nzoti haki bwako na wana Komori abonge mndugu juhondo wakati mndu hajihundu handi sotoa ni shahidi aonesa kabanu zerongozi samba uzinu zinu karjasu zaba jau no ambao ekinyume na wajiwambe mahala wazisomea bazi hizo mala sisi rasoma harma emabalashio aju karjasume zerongozinu yinu de maana zinu ndizatsongeza zirongoza jahe namna inu muvurana na fakhari handugo zinji shazila njaba zifanishi haujema
shanini de msaribia wandu wata wasudarjana mnayo heni wambuka yefundi fakhara zamba heni wanzu yake fundi na stahamilia some heni wanzu yake fundi wa komori heni wanzu yake alimu heni wanzu yake mjuza ndogo ngena njia ya zisome zondizo sisi sogo hamba shawa katika ugujuhundu mruka dhulumu wa umma hahimi hashangiriwa ni serikali kamili ikawa ladhimu watunde wajue banwezi ruwezi na sumondaho ngono kabati waziri ujoja balaja himilia ambe bora ibanu bana woka tsina hata bestishada wanemba rungu bana woka tsina kaja stamili asoba wanemba na wonga bwana damu ikawa wasomo wajue za rungu izo ngoba gusifana na ikabati hata sharji undu banu amiche welewa ngamanzao la salasa ajebanu ya jasu ya sumisedini fundi wa hisabu wano ngamanzao mimi njebanu njera beka banu asha mtume Mungu ni mwemu ujuza yahe wono utabibu kauti Mungu ni mwemu ujuza mtume wono hakaufanya utabibu hekiasi yahe wakati wahe shaizo kazianzi hamba bahanu kama Mungu ni mwemu ujuza mtume hakabwabwa la tabibu hauntujua ni mafudina mjemdambio kama Mungu ni mwemu ujuza mtume ukaranzo wakati radiso ishira darasa tabaha kajesha kama Mungu ni mwemu ujuza mtume aniki wa mwemu ujuza mtume alikuwa kovumulwayo ujuza mtume wono de Qur'ani shautabibu kauti mongoni wakati ikao hakauso hakandumenza akili hakamdumenza fahamwe ngono hakaurumia utabibu wao wakati wa wandu wajarengeza ngo izo abahainu ngono ngodhulumu wana wakomori ngodhulumu wa zahatu ngodhulumu wana shiwatu ngodhulumu wana shohatu ikao koja honda bahati wasoma nobanu izo ndizo rukohamba kabanu yinu ilmu Mwenyezi Mungu yarini kainudhwa maana ngela dimu nswami kama Mwenyezi Mungu jokana haki noonezera kujokana dinami yani beba hati na wasuli hacha banu njena ona mrutso ngo ujaja yambe ya lisandu sumu ni dazini ruwe ilmu inudhwa maana bwana wako inudhwa maana yanzo mndu istehi yanzo mndu shukure Mwenyezi Mungu yanzo mndu himidie Mwenyezi Mungu yanzo mndu irumie na bona kutoka huja yakaya al-ilmu bila adabi kashajar bila thamar ya adabu yuzumlo yurvulo yabo tside kwezi tsidono kumuhono mimi hawa mafundi wa dini baada ya karimu la sharabu tujua kalula kidini shani mafundi wa dini mjemdambi ukabanu yatende ndai ende kwezi hawe yatende dokahe na mrikao hasomo ilmu yastehia ilmu ya isoma ya irumie haufaidisho wanazi hairumi aufaidishe ziumbe wasoma kama aana ala masuyatin fa huwa sharika lahu yabojipokesi abojipukuna jipukanishe na ujabanu uduranyi dhalimu na madhalimu ulio wewe uzisomo hanasi yonde adabu mimi naiona harma ilmu na tende na elewa handani okangela dimo ustehi tabibu wasoma utabibu utiteleze mapesa shautedeza uhisho wanadamu yonde adabu itsahao harma ilmu adabu itsahao harma ilmu wefundi unikewa na zione za haki zao rangu tele woni kiwonese ukabaru mnashoni hana haki umnikezo wedhamana wa serikali woni kwa dhamana wele utedewe sikabaru mimi lazima nifanye jao rangu ngenjo ndo bakabanu wanatika msijao bani wanatika msijao nge wewe waritendea ulomlezi wa hatu ulombaba hatu sonti pia ndogo hindi alama hindi mfano hindi hazi hindu ifanya wao wanzo kesisi wanansi rulotsi ni mwaho rifani mfano ndau bi waronesa mimi mafikira yonde adabu ya ilmu shatulu tukadu java no baka ad-doctor mati para docteur yoti mbabaha nuti damnika yoti mtazamru joba mru yoti nikwayo no alazibwa nikeyo kahuni para docteur kujani para docteur kena unitsogeza kanja suma hindu hao kena utsogeza kabala tisoma hindu mjuma waona johanza wakubali doktora hangu waonde mabani hangu na suma hamandao wano rasoma mole kuli wazima rastamili rasoma wano wakati doktor Arshimedi yaja hundi hanesa ngozila wakautoa Hashimisti ono na johanza wakubali kama mimi tisomona hamandao walona
Daraja hangu na uhanzo university kama ndo nifanyia hazi yote ndio ndio mishiensi ya hangu wano wazinongo na baina hao kama na mahadaji wanza jafanyia hazi hunu shawarenge mu daraja hangu wa uye hao tamndo waondo na mimi najuhutajia shansi utajia wa Facebook wajadoni para doktor ngo kaoni para doktor amjoko la Henry kakutani para onzo ndo utajio do runka wa mwatao hazi wano do ndo nizele koli nsome sawa ndo na njoo wabalia na tijangu nina waone sikama ntisomo ngabdo joni fanya zini ni madhama na wa university okuwa zinongo na kama no bahadi hajana ndini hunuba hino abo unji harmao ngone WhatsApp ya hangu ngone email ya hangu ngone Facebook ya hangu sha se kwa tu wao izo disi tambisha bana kwa tu na watu soma ihora nusu harmao warisomo abagir somo ndabo abondo ndo rusumese ndabo hokawo ngabo warisoma harmo wandu wako warifanya uzini abakar somo ndabo daudo rusumese ndabo izo ngabo ikawr ka usuma dasinao kar somo ndabo rusuma dasinao ono abonge wana matukufu haina mndu joka hasomo na stehirangu ya elimu ya ikamwa zorjerdo mstehi nastahia ilmu yahe ya irumi henamna ya hayo mimi tsirauja na bebanu mitwa bibu na mimi titwa bibu wano tisomo hekiasi nasoma na mrumiyo hizo nasoma hobahanu ladhimuka untudhulu mwanadamu itoka uyonzi mtu aidi dhuluma itoka uyonzi na isha mwanadamu hadhulumlwa hizo kweli mujabanu tabakaye bwana ulati haki umruka mumdhulumu yote dhulma hokanjenshe njeni ni shemana nsibkomori ya shemeze banu hambekati vo hama reali sizingamanyo tsrejize na beyo haki ulile haki ushemeze no banu wana matukufu anu ezidwa za fakhari ngamjua ukaya nimeni banu tishindana adam na fakhari asmabunde ezidwa kawende hata hande ya wami leshansa hasoma ha shande ya abonge tukaba no mimi ngam aidizi doza fakhari shabanu mimi wakati muwele wa fakhari harumwezi do ikawa ngujuzamba yeye ngujuzambia dhalimu mimi muwele mafakhari ikayangu aidi mathalani bwa aidi bashari akaujaba na bazirab ya hadayo wa kumuri kasonti pia ramlokaya risoma rokaya hauraba kazilandrabo ngono innamal a'malu binniyati sijao ngono kuna ujo kantu tukazandu rabo hata bisho madhalimu ngono chautukazandu rabo bari gonzo reality ngoni yabongo menyo wala wakubikao ngwambao zihakizila haukweli ngono yono barugo ikao mimi njaka ujibiwa na zungo fakhari akauzi aidi usumwa bashari sharaka ukazandu rabo zinji ngono akamba mrogo zinji zona matwaba ngono shabanda harmezi rabo hizo na harmo unafiki huo hakaureme serikali ngono fakhari hakumsaidia yabo hiyo tikaumrema hizo sheka fakhari hajaba anu hadi amruka urtwali munguri dhulumu hamdea waiche kaja mtsagara na mbabahi na mdzazahi shahamdea waiche yu haki yahe nekailo dhambi lotiti hanizo madhalimu wanwarendao lolotiti hanizo madhalimu wanwarendao yana mkeradhi baba mndu ya dhulumlwa ekajaba no hata usiku hashibwa nilekoza neshekoza ne mahoza hade yeye la mdhulumu kajaba zo njema shamruelewa abonge heni mndu ikao ngonzo stahikwe ngonzo stahilani daraja msomo yahe na tendi ya stahi daraja msomo yahe sisi ngasibanu mimi mfano mufalisha ya tanside mndu chatuka ya mjokinisha kama wakati mndu ajujibi waja ukamitsika udea hainu tsile mewanga mndu hazi sidea hata njaunda taba faida sheka mndu hadhulumla hajaba na jadi dhalimu wahe mtujuna kayo mafiti hamdu ya jarambi yokaya banu ngabo aya Qur'ani yabo kayani mdo ka dhulumlwa
ati subuti hade dhalimu wa ati subuti hamdea mrasi de baba mndu mrasi de mzaza mndu ono hokabanu mwana yo jowlela hahara yemalezi ndizo nkoza mrati tsobeza hade mzaza mndu natsobeza hade baba mndu okaito mkinisha kawala walele she mwana hatsawe malezi yahe zenzia kambaba tsidushidwa lele wayechi ono lotide baba mndu mndurade mndu kawo hadhulumu mndu ekembaba hajangoneso hauye mdzadzi hajangoneso kabanu dhalimu woyi weyimina mpanga ranzona jana hai ono namfunda kabanu mndu dhulumu wanu mndu janjo wandu ono na haini ujoka kinume naye ngamjo msisovo nsi abo izo zirwa jina awe mdzadzi dhalimu awe mbaba dhalimu abo izo zirwa jina abonge sawane mwana abonge ke khatori hani mwana ukabwende arleleya shumbe shishini shamra tsobeza tujamba babdu namtasa mndu nziani onguoni abonge wana matukufu seyo ndi makadima yakao tsikanda njina abantu ono oneseka ya mitu do jibiwa nge fakhari andaenda to musizoni wa hizo bwana ila hena mrenda unisane mwanana ono twatsoka ansi mrende kaya kweli hasomo bismillah tabarak watuja washindani ngole shabdo tsanda daka enseni wanzo ya rejize ya tsona ngozofanya ya jambeka ya banu mimi wala mijau wala mi banu mitwabibu no bala kapsudwa temala ya some abanu mi fundi wa dini no bala tukaula tsodola uzaisa za barao munziani na urenda jize hata indaka Egyptio katsina tarugo alifanya jarenge kiembare bono kirade zurugozinu babanu banu inu daula ondo akadadhimu wa berleze rungozinu ko tuzibirlia abazero ngozi zirishindi ono zirungozi rishindi hani wanzo wake mjuzi wa ndongona unesema hala yalaya timpaka mndu ya jiatu daraja za msomo na mtuhaba wandu mwasoma dani yao daraja mawaswili mwa wakabu wakama zahidi wa monani na hina mndu abira shioni ngabo shahidi ala kuli hali chamchemka ntibanu mreleso wanadamu mreleso umma ono mwamba matobaba anuza hindiniza ukabanu anardustahila ana mbadilishe saladi muzifa anardustahila wartende anardustahila jao ngono denga anardustahila wartende ya musajo ka astemfome wa hadasi nge atakuka abo tukabale haku one makalima kwa ujana wabanu ono kaya banuzi nu njaba zoka waida ukaya endia do fanya zirongozila shamimi ngamuelewa za bari azifanya ushatsongeza zifanya dizo ukakabati utunduzi harmwenzi kwa soma ndio tusoma ujue wa kweli ni wabondabu ono kujue haki ni itu haki msajaja ngaresho harma msajaja ngaresho harma msajaja undao mnyo sitambia kabisa ntunaona rais wa daula enda ya hima harma trengwe na maalimu enda hima harma trengwe la mndu mjinga yatona hata mba alama ya daraja ukaba nutisuma mbabanu sitambia hata tsukurero hata eruonao wandu warungoleo mijini hatu mshababi wa ikoni sidwangalia wala olando be mndu ndongoleo kare shababu ikoni mndu sidwahando msonundo alda ko doreze bili wakati rako molekodi na endeni gazitambisha mndu hata karadhi mukana baraka ikaya hubirwa kutujwanzi ha wende watamba mama wafanya babano hina mndu yedini ya mtukufu tuzingara mhono hazi ujue usomendo hanami timpaka unjele koli endalime endalowe ngamjo stay hemal fi ujoni bayo tsili amjo stay home hogo ujo ulima endalime urensi wazi ya majisi jimla bakujwanzi ha sazibiri hawende wanje wasomeanzi hakaonzo ke majisi jimla tupaka dawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.